sheri nkuko nabikubwiye rero dore turangije ukwezi kwa buki kado twahawe intwererano iki byose byarangiye ubwo rero igihe kigezweho nicyo gutangira kwitunga ni muri urwo rwego nateguye budget y'umwaka 2021 ubwo izatangira mu kwezi kwa karindwi ikageza mu kwezi kwa gatandatu umwaka utaha. Iyo budget ite muri budget rero tuzakoresha amafaranga miliyoni 2 y'u Rwanda. Aya mafaranga azavahe nkuko twasezeranye ivangamutungo tuzayigabana. Uzazana 35%, nanjye 35%, none 30% azava mu mpano, indagano n'inguzanyo. Amafaranga azakoresha uterero 600 tuzakoresha duhaha ibiribwa. 500 tuzakoresha tugura ibikoresho byo mu nzu. 500 bindi ni iminsi mikuru mu gusohoka no tundi tuntu two kuryoshya. None 400 ni divere. Mbese amafaranga ashobora guterwa byitirwa atari muri gahunda. Ndakumenyesha yuko buri kwezi ugomba gukora urutonde rw'ibikenewe ndetse werekejwe n'ibaruwa ibisa. Nzajya ngusinyira ngo uje kubizana. Ndakumenyesha kandi ko buri kwezi ugomba kunyereka raporo y'uko wakoresheje umutungo ufite n'inyemezabwishyu ya IBM. Ndakumenyesha yuko ugomba gushaka abasore n'inkumi b'inzobere mu kugenzura umutungo, auditors, wo kujya kugenzura buri mezi 3 ku mutungo wakoresheje. Kandi registre ubona nikaye y'abashitsi. Ndakumenyesha yuko umushitsi wese uzajya dusura agomba kuduteguza amasaha 28 mbere. Kandi gihaje agomba kwandika umwirondoro we ugizwe n'amazina yombi, nimero z'irangamuntu, nimero za telefone, saze n'igisagende no gusinya, kugira ngo tubashe kwicungira umutekano mu rugo rwacu. Si ibyo gusa kandi no kugira ngo tubashe gutegura budget y'urugo rwacu neza no kubitumwitaho. Hari icyo bakubwiraho? Ntacyo bakubwiraho rero, akira umusinyire ko byemeye. Amategeko n'amabwirizwa birakurikizwa. Karibu. Injia. Muraho. Muraho neza. Komere cyane madame. Ese murapasiteri Mubimba? Mukomere cyane metre. Komera. Yego. Aho gatebe. Murakoze cyane. Yego. Karibu. Murakomeye. Mwari muraho? Nta kibazo. Ndabona mumenyereye na madame. None uramutse ngo twamugura ka fanta. Amategeko ashize. Ako nyine biba uyu munsi gusa
birangira ubwo ejo n'ibintu bizongera. amategeko niwe wayashizeho kandi amategeko n'amabwiriza birakurikizwa.